In de nom del Bab, e del Fiel, e del Spert Sogn. Amen. Deus sul regalar-nos outros, sia gratia e sia caretia. El saigi cumbus, o sacesesa. Caros sorores, caros frars en Christus, os tuts cordialmente benveni, tier nostra sontga messa odien, la diesciava dumengia del temps ordinari. Gem il ai l'emprema iamna del mein zercladur. La scuola va sper a fin. E forse abbiars venien a fa pinau les valiches per les vacances da stat. In tec ruaus ai drova per nostus e forse visites con amics e familiars mo avon tut les regles della pandemia globala. E les leccions de Ots, en special l'Evangeli, Jesus a Ots visites da sia famiglia, sia mumma, con ses giufanals. En l'Evangeli del Son Marc, el declara che quels che staten il pli datir da Jesus, ils familiars, capiscen bo el. Els quenten che els aigi malsons. Els doctors de la Lesha da Jerusalem dien che els aigi malspirtaus. Di els, di Jesus, en il lungac intec suppentau. Che els aigi pli pussents qu'il adversari. Lu declara Jesus, ci cainses vers parents, familiars. Bo quels d'adora, mobain, ses amics e giufanals entorn sia maisa, entorn tiu altar. Els taidlen siu plait, e staten fidaivels ad iel. Els ein per Jesus veramain ils parents. Jesus ai daventaus per els amics e fra. Siu plait e siu pão acompanhen nos outros, minja a sontga messa e minja tiara. Era visites en baselgia, spontanas e non spicciadas ein benvenidas. Ed usa, festivai-nos Jesus nies amici e fra. Questa sontga messa e salidain el e nies miets. Il Kyrie, nos stas in pais. E la celebrazione della dumengia portai-nos viadent tut quai che accompagnau e facentau-nos durant la iamna vargada. Nos jain en grazia a Dio, per quai cai bain reusiu, e rugain per sia misericordia, e siu plait da perdonament, per quai cai mal reusiu e falliu. Senhor Jesus Christus, ti ais daventaus carcheu per atemplir la voluntat del Ba e portar al mund salit. Senhor, pren pucau. Christus,
Ti has perdegau l'Evangeli della carezia e della pace, perché tu che il seuns anflaien lur ventira. Christus, pren pucau. Seigneur, ti has portau la greva cruz, et ais mors per nus, sine quae que tuts venien spintrai. Seigneur, pren pucau. Il bien Dio perdoni nostra culpa, che maina a disamicizia e mala pace, ed il mosi annus vias da reconciliazione. Amen. Lai ura. A Dio Bab bondadaivel e misericordaivel, ti vulas bo in saci dils carchauns mundi a piarder. Ti enqueras nus, leonua que nus esen, s'allontanai da tai. Da plei che quai che nus incurintai, aisti si la cerca da nus, per quai se sentinus vid la segirtat e las impermissions che ti das, e confidai nus ex adinam da novomain a tia carezia. Quai davinti cum nus e per nus enqueras questa chavera, alla quala nus esen invidai da tiu fel, nia Seigneur Jesus Christus. Amen. Lezione della seconda breve di San Paolo a quels de Corint. Mes cars, de mai che nus possedoin al bedem spirit de cardiencha, de nor quai che stat scrit. Io ai cartiu, per quai ai plidau, schicertoin e neus e per quai plidoi nus e.
Nus essem persuadi che quel che ha levantau il Signor Jesus vegné a levantar neus con Jesus e centar neus avon sua faccia insieme con veus. Ma tot quei diventa per voi de veus, sino quei che la grazia che è abbondante, diventi surabbondante, trasi un graziament din diember ad in pigron, per la gloria de Dio. Per questo scheint nos stermentar, al contrari, malgrad che nies carstiaun extern vin destruius, se renovesce nies carstiaun intern ton a ton, di per di. Perché il lev burdi de nostra tribulazione momentana vegna procuraneus con immensa surmasira in a eterna rihezia de gloria. A neus meroin debo al silva säuvel, ma bain essen spaniai sil nom vasäuvel. Perché la causa vasäuvla curza in temps, les nom vasäuvles denton resten paradina. Neus vain pilver, in agaca la tenda da nostra dimora sintiara e disfaccia, vain nus in a casa preparada da Dio, in avdonza eterna en ciel, coi bu faccia con meuns de carstiauns. Pleita della sontga scartira. Grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il segno cum vos. Ord il Evangeli tenor son Marc. Da siu temps a Jesus turnaus a casa, e puspai a in pieulum seradunaus da maniera che saveva gnac prender la chavera. Et ils doctors de la lescia che erano venuti da Gerusalem geven. El a il Betzebul, et era, tras il prensi dils demonis scacciael ils demonis, que a Jesus clamau neutir ad ils, et explicau ad ils en semelia, cosa il Satan scaccia il Satan, Shins reginavol ai bo units, sael bo subsister. Sia muma es frars ein veni, stond or da wird an ai fac clama el. Bia leut
se seven intorno el, et insadec adiel, guarda, tia mumma, tes frars et tia sores, ein keu ed en querentai. Ela respondiu a eles, ci ai minha mumma, e ci ai mes frars? E miront sin quels que cessavam em torno el, a el deix, mira minha mumma e mes frars. Scadin que fa la vontade da Dio, quel ai mio frar, e minha sora, e minha mumma. Evangeli da nia Senhor Jesus Christus. Sacesses. Caras sores, caros frars em Christus, per Jesus ai il temps sco tier in vacanza, ai auch visitas, sco eu deci l'introducțiu de. Se nos vai bugen cresceuns, se nos sentim que eles são importantes per nós, lu descrevim-nos minchaton nossa relação com eles, escolas relações tia in con familia, per exemplo, de ti ais sco in frar per mai, ni el ais taus per mai sco in ba. Entras nossa derivunça essen nos parentai com nos genitors, filhos e outras pessoas. Qual religião monta in face fundamental em nossa vida, claro. Nem samida, ni destruir ele. Il factum da religião familiar resta adina, independentemente, selvegni vivius activamente ni força boa. Se capisce que pessoas e astros diventano mai membros da família, dentro ai vai bo per lies. Se nos ajain, ti ai sco infrar per mai, lu exprimin-nos que outras cai regia dentro l'altra persona, e mai in una relazione profunda, ferma, non destruibla. Il medem uala è per la relazione di Jesus. Ella se forma se nos passentain temps con el. A medema moda sco ils cresceuns che se catten in casa con Jesus. Lur cors ein plein desideri. Els prenden temps de tedlatier a Jesus, els se laien fascina di el, els craien, et ad el, et enten el. Aiton shadendon, bocun in bain experiment plein emotions. In a profunda relazione di Jesus se forma entras il tedla si plait en cardienza. E prosperesce entras il viver, quel è la pratica minciati. Quel che fa la volontà da Dio, abai nus gest udiu, e l'Evangeli, quel che fa la volontà da Dio, quel hai per mai, frar, sora e mumma, di il Signore. Ni con autres plais, ci che vegni se milions a Jesus, forma una famiglia con el. Perciò, Jesus declara in via passus dels evangelis claramente che el ai venius per accomplir la volontà da siu Bab. Cars presents, se nos zajain pledentà dell'Evangeli da duoz, lu stai nos bo avon iesh, sco la parentela da Jesus. No. Nus excludin bo, mobile, nus entrain in stanza, nus serimnain da comunonsa con autos cresceuns intorno el, sco queu, en la baselgia.
mirain sin Jesus, et edlain siu plaid. Nus passentain temps cum nus plidain, nus tedlain, nus cuscin. Quella sentupadas venien a mida nies cor e nos aveta. Adina da pli venien nus a s'orienta suventa la veglia da Dio, cae il mossavia per agir da Jesus. Sco di tia veglia da ventis in tiara, sco in ciel. Asci eurainus mincegam orazione di Jesus Pater nies. Tia veglia da ventis in tiara. L'ain se metters in quella via, entra la famiglia da Dio, perché deci a nus, ti sedrezzas teno la veglia da Dio, per quai duaisti viver in mia vicinanza, sco in frar, in asora, ed in mia carezia, sco in persona, ord mia famiglia. Questo è il desideri dell'Evangeli da Duoz, il desideri da Jesus. Questa è la via d'essere in asora, in affrar con Jesus. Ludaus a Jesus Christus. Nus confessain la cardienza. Eu creiel enden in Dio, Bab tutpussent, scafider del ciel e della tiara, ed enden siu sulet son fel, nia Signor Jesus Christus, il quale recciat del son sper, nascius da Maria pujada, ai entirau sud Pontius Pilatus, ai venius crucificaus morts e satraus, aius diu enden suffians, il tiersti levausi da mort en veta, aius a ciel, cessa da var drecha da Dio, baptut pussent, denunder che il vegna veni a dersha sur vivs e morts. Eu craiel enden in son sper, in a songia cattolica baselgia, cum in non sa dil sons, remission dils pucaus, levada della car, en la veta perpetua. Amen. Supplicas. Scoava in nos Dio e l'Evangeli, e nos aveta dat aibia uniuns e relaziuns, e nos ascena veta. Quai se va in nos, e per quai se vulva in nos tier Dio e rugain con nossas supplicas. Nus stein in relazione con nostra baselgia. Ti Dio della cominanza regala reconciliazione e coraggio de se serverin per l'auter. Nus rugain toi exaude-nus. Nus vivin in relazione con nostra famiglia. Ti Dio della carezia regala nus confidenza e concordia in virs l'auter. Nus rugain toi exaude-nus. Nus vivin e se movin in nostra società. Ti Dio della sapienza regala nus fantasia e vaste iada per una vita pajoivla in questo mondo. Nus rugain toi exaude-nus. Nus respirain dalla natura. Ti Dio scafider regala nus in sensibel sentiment con ils bains ed uns regalai e confidai a nus. Nus rugain toi exaude-nus. Nus recordain delas relaziuns con nos defuncts. Ti Dio de vita regala nus l'allegria de se vesein di con els en toia gloria. Nus rugain toi exaude-nus. Adiu, ti has armes nus en quest mund, e vulque nus
vivien in comminonza in cum lauter ed in per lauter. Lai inflanus tiertai forza ed agit, ti che vives e reges in perpetuum. Orai sores e frars, que mi aivos un frenda, da vendi plashai la Diu, il Bab, tut pusent. Lai ura. Adiu, en cuminonza familiara, rumpain e partinnus queu il peun della vetta, e recciavain il cir da Christus tiu fel. Nus rugaintai, lai inflanus en quae son misteri, forza e grazia, per ina vetta, plain caretia e pace. Che nus aigien membra viva da tia famiglia e da tia baselgia pellegrina, per quae rugain nus entras Jesus Christus, nia Signor. Il Signe cum vos, alza ils cors, la in gratia al Signor nies Diu. Pilve nus va in tutta ragiunda ludatai ed in gratia a ti, Signor, perciai ti ais nies scafide, nos avetta, nies bab e protectur. Tia caretia per nus ai ton gronda, che tia star mestiu fel sil mund, sina quai che il mosi annus la via, e spentri tuts carcions. El ai nies musader, nos affermetia, nies fra, nies confiert, speronza, e nos alish. Per quai suninnus con il sfidaivel sintiara, et tesson sen ciel, e cantai plai allegria.
Nus benedindai son bab, per saiti ais il Dio che vegni con nus la via, ed ai surtut con nus, cui Jesus il Christus raduna nus cheu per sia chavera da carezia. Per quai rugai nus tai, tarmeta ti sper la forza divina sur peun e vin, e sanctification quels duns che Christus veni presenza nies miets, con schier e saung, sco et a permes anus, et a tut quels che fan chavera en sia memoria. La noche que Jesus ai venius tradius a el en prescientia dels juvenals, priu peun en ses meuns, ed a engratiau a ti, baben ciel. El arut il peun e partiu quel culs juvenals gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che ven un frius per vos. Medem main a Jesus priu il calice cul vin en ses mãos, apus pai engraciau e benediu. El apurgiu il calice als juvenals e dec, prendai e buai tuts or daquel, quai ai il calice della nuova e perpetua ligia, miu saum, che veni spons per vos e per tuts en remission dils pecaus, fagiai quai en memoria da mai. Misteri da cardienza. E confessai in te levada, en token che ti tornas. Adieu bundadaivel, baben ciel, nut celebrai la memoria da nie spindrament ed annuncien las obras da tia carezia. Nus recordai da tiu fel Jesus ca ius traspiti e muri e cae en sia levada ed ansainsa arrivaus alla vetta en ciel, nua quel ai el part da tia gronda gloria. Fais tem da nos orazione ed ofrenda. Christus ai bom senus pius da sumfri pil salit e spindrament del mund. El arva et era ad in escadin da nus la via tirtai, son ba et ai cum nus sin quella via. Bundadaivel Diu, regala a nus il spert da tiu fel, il spert da carezia, cardienza e speranza. En firma en quel nus che udinti en uviala, desen envidai ots al pascal. Gida tutils menaders e musades, las gidondras e dels gidondes da ties baselges, en special nies Papa Francesc, nies uveis Josef, tot uveis spirituals diacons claustrals del mundo, que nos maien con alegria e fidelza nossa via, e saigien que outras radiz da esperança e carezia in per l'autor. Fai bien Dio misericordia con els frars e les sores que in ordavon anus la via della carezia e della cardienza, ed ein con lor mort venia cas tirtai per ave con Christus la pais dat originavel, maina alla levada, tut nos defuns, tien conosces lur cardienza. Ai, i viadi da nossa vetta inagada alla fin, lu prenus enti originavel che nos condenscaien la plenezia della vetta, senza fin e rendida. Uni con Maria, la mumma da Jesus, e siu spus son Giuseppe, con ils apostols e marters, con tut nos sons patruns, en special son Placi, son Clau,
e con tutto il sons e beai, lai nos ludai e beneditai, entras nia segna Jesus Christus. Entras Christus cum el iedienden el, ai ati, adio baptut pusent, e l'unità del Spert sogno, tutta onor e gloria, da perpetuum in perpetuum. La in ora da cominonza, l'orazione che Jesus amusau. Bab nos, qual che ti eis in ciel, son svegni facil tiu num, ti originavel veni tiernus, ti aveglia da vendis in tiara asco in ciel, ni espern da vinciadi, dai anus oz, perduna anus nos pucaus, sconus perdunai anus culpons, e mai anus boen impruament, mobain spentra anus dil mal, perciai te sei reginavel, di alla pussonza e la gloria sempre. Amen. Il Spert da Dio unesce quai che separau, che stat in via in all'auter. Endra sia forza a il Signor prius in se sex culpa e pucau del mund, scia rugai in nus. Signor Jesus Christus, mirabos in nos pucaus, mobain, se la cardienza e la fidanza da tia baselgia, e regala della unità e pais, tenor tia veglia. Nus vaino reciert la grazia da Jesus, e desenclamai da porta o el mund la pais. Quella pais da nia Signor Jesus Christus, saigi adina cum vos.
Mirai il ciur da Dio, che prena averne il pucau del mondo, beai quels che inclamai alla chavera del ciur. Segna, eu sul bove in gost, che ti vegno sul mio teso, di mo in Pleiv, e mi olma da vendas. Per la comunione viene l'emblema davanti seniastra e suentra da derecha. O sacesesa. Orazione al temps de corona. Leine rugar. Per tots carstiauns con malzauns per voia del virus de corona. Per tot quels can tema de venir infectai. Per tot quels castian bussa mover libremoin. Pels miedis e del personal de tira che s'empatschen dels malzauns. Pels perscrutaders che inquiren su intermiets de protezione e medicina. Que Deus regali an ies mon en quei temps de crise sua benediczione. Bien Dio, tu eis nies refugi in nossa forza,
Via generaziuns avon nius han sentiu tois co pussent e co gidonter en tuttas miserias. Accompagna tot quels che in pertucai della crisi globala e rinforza en neus la cardienza che tu has quitau per min cina e min kinda neus. Per suenter ugoinus entras Christus nies Signor. Amen. Amen. Salidada saidisti Maria, plena da gratia, Il Signore è con te. Dies benedita dentro las tuas e benedius ai il frutto da tiu bes Jesus. Sonja Maria, Mumma da Dio, roga per nos peccados, us es en l'ora da nostra mort. Amen. Lain ora. Seigneur, nies Dio, cum in onsa familiara, asti schaufanus cuntai et in cun lauter, tias pledentaunus cun tia nubiala da veta, ed saziaunus cun paun celestial. Nus engratiain da cor e rugain, laieser nus era leu e la veta da mingiadi, kershauns, che parten cordialmain e generosamain in cun lauter, il Pleiv ed il paun, tenor il exempel da Christus, tiu fel, che viva cuntai ed il sper sogn, da perpeten in perpeten. Benedicción de Laura. Cum tiu agit, o Diu festina, cum non divinies fa di regia, mantegna il scor statuts cardientia, culpur luvrei mistornie segida, exauda nos oration o Segna, il Segna cum vos, la in ora, Seigneur nus cartain en tia providentia divina, e rugain, ten avenda nus cadin mal, et tuts prigels, volva danus nus aivels tempraus et tempiastes, et ai aura favorabila,
che il fresc cresci e nos vaien buona raccolta. Entras Jesus Christus, nia Signor. Nia sagida in denum del Segna. Benedius aidil num del Segna. La benedicción del Dio Tutposent, del Bab, e del Fel, e del Spezia, unde scendi sur davos sur quest liuc e vosas casas, sur expres la tiara e vos salavu, e resti con vos adina. Ge, stau bi Gerardo Oz con questo strumento da tiba, ne vedi? Ge. Perché venne stibo adina con questo strumento, un strumento da nostra religione che alps, e va bene, ne vedi? Pretus, il diregia tripto con Ge. Grazie fece, Gerardo, mirainus in autraga, ne vedi? Ge. La Yamna Vargada, eu ai visitau su Giuseppe Catomas, el Casa del Vels a Troun, e la se drizzau avus tuts in special car salit. Ed fagiainus, continuainus in orazione per el. Avus tuts, tut bien, stay sons ed oz in abbiare dumengia. Mai è la paz con vos.